मातायाः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम हरिओम तत्सदित्यादि पूर्वचारसंकल्प शीघ्रस्त्वा देह करिष्यमाण कर्मणि अस्मिन् यज्ञ कर्मणि भो ब्राह्मणाः भन्नुहोला अस्माकं गृहे अलि चिच्चाएर भन्नुपर्ने अस्माकं गृहे यज्ञ मण्डपे शरीरे च श्रियं भवन्तु श्रियं भवन्तु ब्रह्मन्तु श्रियं भवन्तु यसरी हो नि त। ओम श्री हरि ओम मनसः काममाकुतिं वाचः सत्यमसीह पशूना गुरुपमन्यस्य रसो जसः श्रीश्रयतां गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो बलचारुवर्धनम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियाज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम सिद्धिविषयिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। हातको फल्सिनु नि अब अब त्यो त्यहाँबाट चाहिँ टिका लगाइदिनु पर्यो दक्षिणा अनि त्यो फल अनि एउटा त्यो दुना छ नि बोतामा हो त्यो एउटा बोता शाश्वत तिमी किन टोला बोता दिने एउटा एउटा दक्षिणा एउटा फल अनि यो वस्त्र पनि हो नि होइन हो त्यो वस्त्र त्यहाँ यसो पूजा गरिदिन्छ फुलले बृहस्पति अतियदरियो अरादिवद्विवादिकृतमञ्जने यदि दयसमसरित प्रजात तस्मात् सुद्रविणं देहि चित्रं। तीनटा मात्र हो वस्त्र अनि तीनटा पण्डित हो पाँचवटा पण्डित भयो यहाँ मतलब तीनटा मात्र पण्डित हो पण्डित तिमीलाई लाउ त अब यहाँतिर आचार्यस्तु यथा स्वर्गं सक्रातीनां बृहस्पति तथा त्वं मम यज्ञेऽस्मिन् आचार्यो भव सुव्रतः।